Wow. Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. Tugiye kubagezaho indirimbo 10 za mbere, top 10 of Rwanda hit song, indirimbo zigezweho kandi zikaba ari indirimbo nshyashya zisohotse muri uku kwezi cyangwa mu mpera z'ukwezi kwa kane. Ni top 10 y'indirimbo z'abahanzi nyarwanda bakunda. Indirimbo 10 tugiye kubabwira abahanzi, tubabwire indirimbo zabo, tubabwire na views zagize ndetse n'igihe. Most of them muri izi ndirimbo urasanga indirimbo imaze igihe kinini, imaze ibyumweru 4. Tuvuga views umuhanzi ndetse n'indirimbo ye n'igihe imaze. Tugere ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turahasanga uwuhe muhanzi? Ni umuhanzi Yago yasohoye indirimbo ayita Amashagaga, ikaba ifite views 117,000, ikaba imaze ibyumweru 3 isohotse. Ku mwanya wa 9 turahasanga uwuhe muhanzi? Ni umuhanzi Yampano yasohoye indirimbo yitwa Zikana, imaze kurebwa n'abarenga 159,000, imaze ibyumweru 4. Ikaba ari nayo ndirimbo imaze igihe kinini, ikaba ari indirimbo imaze ibyumweru 4 isohotse. Muri uru rutonde rwacu rero, indirimbo iza ku mwanya wa 8 ni indirimbo y'umuhanzi Double J, bayita Ntabikunda, imaze kurebwa n'abarenga 198,000, imaze ibyumweru 2 gusa isohotse. Indirimbo iza ku mwanya wa 7 ni King James, indirimbo yayise Ejo, ni indirimbo y'urukundo irimo imitoma, imaze kurebwa n'abarenga 269,000, imaze ibyumweru 2 igiye hanze. Ku mwanya wa 6 turasanga iyihe ndirimbo? Ni indirimbo Idage by KD, imaze kurebwa n'abarenga 286,000 mu byumweru 3 gusa. Ni indirimbo rero yakoze, ayikora ayita Idage, avuga ngo banza ntaze gutereta, banza ndi Idage. Ku mwanya wa 5 turasanga iyihe ndirimbo? Ni indirimbo ebyiri. Indirimbo ya Ken Soul, indirimbo ya Ken Soul yise 2 in 1, yaririmbiye umukunzi we, imaze kurebwa n'abarenga 325,000, ikaba imaze ibyumweru 3 igiye hanze. Ku mwanya wa 5 wundi cyangwa ku mwanya wa 4, ku mwanya wa 4 turasanga indirimbo ya Pasi Kizito yitwa Golo, imaze kurebwa n'abarenga 325,000, ikaba inganya n'iya Ken Soul bita 2 in 1 mu byumweru 3 zose zimaze. Ku mwanya wa 3 hari iyihe ndirimbo? Ni indirimbo y'umuhanzi Christopher Muneza, indirimbo yise Vore, indirimbo irimo indimi zigiye zitandukanye, ni indirimbo y'urukundo, imaze kurebwa n'abarenga 693 ku rubuga rwa YouTube channel mu byumweru 2 imaze isohotse. Ku mwanya wa 2 turasanga indirimbo y'umuhanzi God yafatanyije na Neri Ngabo ndetse na Ken Soul, ikaba yitwa Molomita, ni indirimbo y'urukundo, imaze kurebwa n'abarenga 815,000 mu byumweru 2 imaze isohotse. Ku mwanya wa mbere turasanga iyihe ndirimbo? Ni indirimbo itunguranye cyane, ni indirimbo imaze kurebwa n'abarenga 825,000 mu byumweru 3 gusa. Ni indirimbo ya Drama T, indirimbo yayise Kosho, akaba arizo ndirimbo zarebwe cyane zitaramara ukwezi zigiye hanze. Mwakoze kudukurikira rero, mwari kumwe nanjye Bikorimana Noel. Ciao.